Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Nakimat menta kajan met sngi nengkong ini phai shwa shakimat Khubor na Jylla. Ki runal ki bomla bantip kila pen klem napang daki potli ki ding haka klau raj jong shnong boilembong pelun. Tang shio jing tip halor gane ki officer nakariat kwan beat house rengkat ka jing senran lang jong ki rangba na kishnong lum dai klabat na kishnong lum sok ping kishnong ki bahap po ka thain boilembong haka khatwai tarik Naiwieng arajar arpsau kila her jurip ya gane ka klau. Ki officer nakatanat forest kila tak markar lot ya baro ki dieng baladap pom bat kurup no ki dieng baladap penklem da ki runa. O President Jongga North Eastern Hill University Teachers Association o Professor Lakhon Kma ula ong baka jing sya penjulor ke ying sa jong Vice Chancellor o Professor PS Shukla ka dehi ke jing kwa ban penbot nam jong ki riu shim kabu ya ke jing yaki jong ki samla pule ke skol ba nehu kabala kenjok menta sya ke sngi kwa riu. O Professor Lakhon Kma ula ongru baka sorkar bat ketenat pulet ke day ban pak toket mano bedon keti hak kampun jelor bat hak jo kepor kum ka seng jong gino hikai ki penrem juru halor kini ke jingjang. O samla Kevin Nelson Wanrap Rani wene ki samla pule jong ka skol ba nehu basyong syak tangan mentalan riu sngi kenti. Ulapun pau ke jing sngo kya halor ke jing bum kain snap jong Vice Chancellor ke skul ba nehu o Professor PS Shukla ya ke jing dawa jong ki samla pule. Uniu samla ulaya turu baka nehu su kala pha ya ke jing tho sya ka President jong gari India ka Draupadi Murmu sya ki MLA bat sya ki MP jong ne ke Jylla bakin tuklar lem halor ke ne ke jing ja hapo skul ba ni. Kaseng North Eastern Hill University Students Union ringkat ke jingi trelang bat ka KSU Nehu Unit kimlong marway syu namar kat padang mi kisngi dang pun kisamla pule kibon a jing kersyan. Tang menta kasngi ka khatwai tarik Naiwieng kini kisamla basyatkan hanehu kila yo ke jing kersyan na kisamla pule ka Kyang Nangba Government College ka Senot College bat kumjuru na ka Naga Students Union Shillong. O President Kanaga Students Union Shillong o Mughaga Awomi ula ong baki wan ban ai ke jing kersyan yakini ke samla pule ki bayakhi halor kamat jing dawa ke basyongnia bat basyong nongrem. Uba Francis G. Karshiyeng ubala shimti kum u Mission Director jangka Drug Reduction Elimination and Action Mission bala tau de sorkar Meghalaya bania kuntma persya yo drug Haga khatwai tarik Naiwieng arajar arfusau la lek bani kendo yau menteri ketenat social welfare uba poleng do ha kamra traikam ha secretariat. Uba Francis Karshiyeng ula ong kum urang ba udon ke jing sngo khia ke bejur bhai ke jing jelai jong udrak hapo kani ke Jylla Meghalaya kam tam habagi samla ke badang syat dang klan ki ngop hau ni jing di uba snio. Ula pen pauru ba udon ke jing angnot ban yarap ya ka jait menreu ban pendo jait yo drug da ka jing kersyan lang jong ka sorkar Jylla bat ketenat pulit. Kashnong Lengkoi East Kasils District harengkat bat ki riau banget jong ka Palang Catholic haka khatwai tarik Naiwieng arajar arpsa kila ai khublai khatdo yau sipai ai bok madur bala klat no haga nyau tarik Naiwieng arajar arpsa ha Sashian Glacier kabadan haga Jylla Jammu and Kashmir. Ya kemet jong sipai aibok madur lapan kit no syayeng kemi haka kandai tarik Naiwieng arajar arpsau haka shnong Maubri Ribhoi District bat haka yeng khon lapan poi haka sipo tarik Naiwieng arajar arpsau. Latep dan buram ya kemet badangsa haka khatwai tarik Naiwieng arajar arpsau haulum jingtep jong ka Balang Catholic haka shnong Lengkoi. U Steve Jirwa nagani ke Jylla Meghalaya ulalong lado hagaran sani kop shot balatip kum ka India's Best Dancer Season 4 haka jingpen benaya ke result final ka balalong haka shipo tarik Naiwieng arajar arpsau. Dagani ke jing job uniu samlau baladon menta khat news nem karta nagashnong nong mensan Shillong ula yora ya ke kusnam ke bakit ya ke song pisa ke bakat san lak tingka bat ke wai ke kali kat ba unong hikai shat jong Steve Jirwa u rat tim Thakuria ula yo pdiang ya ke kusnam ke ba san lak tingka.
Tang kendiat por hadian bau samla na Jylla Meghalaya u Steve Jylla ulalong nong job ha gajing kop shat kebalatip kum ka India Best Dancer mentau lapan krek ban lek yakun sah gajing kop shat kebalatip kum ka Super Dancer. Ya kane lapan tip dau nong yalam ka All Meghalaya Dancers Association u samla kit thaba bat kum juru ki bahayeng jong samla Steve Jylla. Kawai kalong yeng na kasinong Mount Jersim, Southwest Khasi Hills District. Kala depai hadian bagi telit ding barhem. Kila bamdu ya kani ke yeng bat ya jing don jing baro. Kat kum ke Khubor bala yolum, laya tu bakani ke yeng ke bala pluk haka shipo Tarik Naiwieng arajar apsau haka por kumba shipo bejimen step kadai ke yeng jong ke kong banjalin lengdok marshallong ke badan arngut kikhon. Ban kring shu yaki nong jengok kai Pyrthei syakani ke Jylla ke jongi. Lemru yaki wei de ki brio ban wansong pengat ban penjak thai yang dia la mi saka Dr. APJ Abdul Kalam Memorial Eco Park. Kani ke Eco Park kebadan hajan ke Dr. APJ Abdul Kalam Memorial Herbal Garden. Hasenda kasinong siap bakon jonggarai syabong khairim seimship. Kalong ke Eco Park ke itanat bha bat ke badan ye jaka syongkai pengat balasna hapdeng jongi klau bat ke wa batut kat kum ke jing penwandur bat ke mari. Lapan tip bau Vice Chancellor jonga Northeastern Hill University u Professor PS Shukla ula jar ngai naka quarter ke bausa. Ya kani laya tu dau District Magistrate syaki samla puli ke skol ba ni hu ki bayalum hakmat ka yingsa jong u ha ke shipo Tarik Naiwieng arajar arfsa. Laya jing tip ya kani ke jingja jong Professor Shukla naga quarter ke bausa hadin bagi samla puli ke skol ba ni hu naga Research Scholars Forum kila penlong ye ke jingyat procession haplau jong kani skol ba. Mendapat ngini pai syakimat Khubor na Kylleng geri. Ki pulit jongga Kerala, kidang tuet ya arpangut ki samla ki badairu ki nongtrei jongga seng CPIM hadian ba wei samla badai nong yalam jongga seng CPIM ula penendeng kali hasurok ba hakapor ba ulek kemen sengika. Ki pulit ki layo kem ya usias nrei kidang tuet saya ki parlok jong u. Usias bat ki parlok jong u ki la pendeng kali kumasyikentai ai bat ot ya ukiek sengika hapdeng surok. Ki jing ai kublai kila tuat show Justice Sanjeev Khanna hadian bau la bam smai kum Chief Justice of India ubatamai. La pen bam smai ya u daga President jongari India ka Draupadi Murmu Haraj Bhavan. Ukhanna udai Chief Justice of India uba sanpuai jongari bat ka samoi terekam jong u gadang sa menta satang kumba nriu benai. Menteri Rangba jongga Telangana Revant Reddy ula penmi ya ka hukum ba ladadon kam dai ban pentri kam ya ka Essential Services Maintenance Act lani ka ESMA ru ban penshitam ya ki nong khai ki bak nyot ben lani ki bathok ya ki nong rep ula hukum ya ki bor badai pek bagi dai ban penshitam dak bateng ya ki nong khai ki bak nyot ben ya ki nong rep but day ban pentri comeback daka Essential Services Maintenance Act persya ki sipai kila penjuri ya ka jingkhanra leno ha Kishtwar District jongga Jammu and Kashmir kani gadai hadian ka jingsya penyap jong upara komando unaib Subedar Rakesh Kumar ha ka jing yakun ha pedeng sipai bat ki leno ha kithain Keshwan ka jingyalap election na kabenta ka election siteng samoy hagi santali ki constituency ha Assam kalakut no menta ka sngi ki santali ki constituency ki badon ha ka election siteng samoy ki kintup ya ka Dholai ka Samaguri ka Behali ka Bongaigon bat ka Sidli lahab ban perlong election hakini ki constituency namar ka jing resign no ki MLA hadin bakila job ya ka election MP Lok Sabha mentapan ngini pai syakimat Khubor na Kylleng kiri jongga Pyrthei lathung sa laingut ki advisor ha ka sarkar basipor jonggari Bangladesh bad yakini ki laingut la penbam smai dau president jonggari Bangladesh Muhammad Shahabuddin ha ka yengsa jong president ha Dhaka ki laingut ki advisor pertama ki kentup ya Mahful Alam banbat kum special assistant jong advisor Muhammad Yunus
latung advisor yo hek saipan jogari Bangladesh u Sheikh Bashir Udin but uwaipan udai nong snaplim u Mustafa Sarwar Faruqi kumbakalong menta ke sorkar berspor jogari Bangladesh kadon arpu saungut ki advisor u Menteri Rang Bado jongkari Japan u Shigeru Ishiba harengkat ka kenhun menteri jong u barok kawai kila resign no shwa bakan don ke jingye tenju haying dorbar tauan jongkari Japan nrei tangkat to kan ikenta hadien u Ishiba ula syak jiet biang namarba arspa arpu ingot kidkot ki kwa u ba undang bat kum Menteri Rang Bado u Ishiba udai Menteri Rang Bado uba shispa lai jongkari Japan kalami ke jing yakun ke Bashir Kai hapadeng sipai jong Hezbollah bat ki sipai jong ke Israel hagitan shati jong ke Lebanon ka jing yakun kalami hakapor bagi sipai Israel kila rung jubor hakasnong ain nata Lebanon ki sipai Israel ki balawan harengkat kitiar yale ki baklan kila pen Pyrthei bom yak sipau teli ki yeng brio bat kila rat daki po silom ya bon teli ki yeng brio Kylleng Boeing 7879 Dreamliner kaba penyait da ka Hainan Airlines kala hapan naik pai biang sya Fiumicino Airport Harom tang hadien kat to kan ipor bakala kiu sya sun kadau baka hapan wan pai biang kadai namar ka jingkem ding kensan ke engine kat ba kadang don hasun kadai ke lengsun ke bertemu Malaysia China berhapok kani ke lengsun ki don arspa sab hundai ngot ki nonglek nongwan bat khat ringot ki nong tre nyongot ki riu pat ba kilayap bat arpo ngot pat kila mansau na kadau ke jing ter bom ke Israel hajan ke nong ba Damascus jong ke Syria ka Israel kala ter bom na Golan Heights bat hagani ke jingja bon teli ki yeng brio kila julor ka Israel kala kam bagi jaka ki bakala terbom ki dei ki jaka ki baka Iran ka penlangi ki tiartma ki baka temu ban pa syaka Hezbollah u Donald Trump u badang shu job hagani ke election president jong ke United States of America ula kren syai ba unnam penrung satya yaga Nikki Haley ha ke sorkar batmai jong u nrei un ailat ya nong India u Vivek Ramaswamy ba un bat ya ka kamhe ha ke sorkar Trump ula yarok bahaya Vivek bat ula ong bau dai ubri u start bat u syempang kumta u don kam ya u ban don lang hagan kito gilong kimat Khubor